Rusija, crkva Bogorodice. Sa strane glavne zgrade crkve izgrađena je dodatna kapela. Vidljivo je da je kasnija nadogradnja mnogo lošije kvaliteta. Napravljena je od kamenja i ostataka cigli. Ali najzanimljivije je da su nekada u ovom hramu bile ogromne arkade bez zidova. Ovdje su ranije bili prolazi, prazni prostori. Vidljivo je da je zid u ovom luku napravljen kasnije. Drugačija opeka, drugačije zidanje, veoma loš rad. Postavili su opeke na drvenu dasku, nisu napravili opečnu prečku. Cijeli ovaj luk je zidan opekom mnogo kasnije nakon izgradnje zgrade crkve. Pogledajmo s druge strane. Prekrasno se vidi pukotina između zida i kasnije dogradnje. Pukotina ide duž ivice zatvorenog otvora. Cigle se razlikuju, boja maltera se razlikuje, debljina fuga je različita. Nema sumnje da je aršni otvor zatvoren kasnije. Ispada da ove velike arkade ranije nisu imale zidove. Ovdje su bile prolaze na ulicu, na sve tri strane. Sami razumijete da u hladnoj ruskoj klimi korištenje takve crkve nije moguće. Zašto su Rusi prvo izgradili crkvu bez zidova, a zatim se počeli loše zatvarati velike lučne otvore?